Herkese dostlar, bugün sizlerle birlikte buradaki dəyişikliyi göstereceğim. Ben çoxlu dəyişiklik edirəm. Ama neyse keçən. İlk öncəliklə buradan spreyimizi alıb buradan da buna götürüyor. Buna fikir vermeyin. Her videoda demişim ne? Necə düşdü o? Neyse. Şimdi bundan bunu alırıq. Bu heç bellidir yani yeri. Burada Squid Buster karakterler var. Çünkü ben bunları çok işlədirəm. Gördüğünüz üzere. Hemen de koyuram ora. Yani işlədilməyəcək şeydir. Buna koydum. Burada da benim öz düzəltdiyim heç kim düzəltməyib. Hamısını özüm düzəltmişəm. Dostun verdiği kartlar da buradadır. Bunu bugün düzəltdim indi. Biraz olur. Artık o. Yarısı buradan çıxır ki. Neyse. Bu kadar belə. Bunu açıqlamaq istəyirəm. Uzun videolarda görəcəksiniz. Aparmışam, neyləmişəm, məsəfli etmişəm. Artıq yerlər dəyişir. Burada düzəltdiyim kartlar var. Karakterlər, zatlar da ola bilər. Yəni burada da bunlar var. Düzəltdiyim kartlar. Yəni beyninizdə tuta bilməsəniz uzun videolarda görəcəksiniz. Nə var bilmirəm. Burada da, bunda da. Squid Buster, yəni Brawl Stars kimi bir belə. Bunu bildiğiniz gibi yani. Tutaq ki də yəni. Məndə sahtız var. Tutaq ki burada dəftər var. Mən oxuyuram. Bir Squid Buster, bir də Roset düzəltdiyi kart. Bunu göstərirəm. Tutaq ki məndə Squid Buster karakteri istəyib. Bunu koydum. Yani göreceksiniz Squid Buster karakteri. Bravo. Bunlar Squid Buster'dan ben Brawl Stars diyeceğim. Brawl Stars kartları burada da yani göreceksiniz ki buradan çıkartıp koyarım size. Böyle buradan çıkartıram koyarım size. Sonra benden Rose isteyip buradan çekeceğim. Götüreceğim. Buradan tutaq ki bunu. Göreceksiniz ki öz düzəltdiyim kartlar da buradadır. Yani soruşmağa da gerek olmaz. Aha, burada da tutaq ki məndən də Chrome kart istəyir. Açacağım buradan. Görəcəksiniz ki burada Chrome kartlar var. Burada hem Chrome kartları koyuram hem de Blackpink. Ama bura qarışıq kartları koyuram. Çünkü sınav Sandra kartlarını almışım. Neden? Gizledin neden? Gizledin. Bu arada Mahmut Hasan her videoda üzülür. Estağfurullah. Bunu da bağlamaq mənim üçün zordur da yani. De buradan çıxırıq. Oradan çıxırıq. 2 2 4 dolar. Şu an 4 dolar. Dört dolar. 2 4 dolar. Aha, indi bundan sonra da belki kart düzeltme geldi. Neyse dostlar. Kanalıma abone olmağı, like atmağı ve yorum yazmağı, tüm düğmeleri basmayı unutmuşsunuz. Magic Uci.